Bolwetse jwa makidiane ke bongwe jwa malwetse a bakwang ke mogare wa virus a tsweletseng ka go ama botsogo jwa setšhaba. Bolwetse jo le fa bo tlwaelesegile thata ka go thasela bana bo ka tsena mongwe le mongwe. Mo thulaganyong ya tsa botsogo gompieno re tla ithuta ka bolwetse jo gore ke eng, bo bakwa ke eng le gore bo itshupa ka dikai dife fa motho a na le jone. Bolwetse jwa makidiane ke bolwetse jo bo tshelanang jo bo bakwang ke mogare wa virus yo bidiwang paramyxovirus. Bolwetse jwa makidiane bo tsaya malaitsi gore bo itshupe ga o setse o amane le jone. Bo ka tsaya malaitsi a kana ka 12 go a go 25. Dikai tsa teng di simolola hela ka mogote o heteletseng, go tlhoka keletso ya dijo, go opiwa ke thogo. Ha go ntse go tsweletse bolwetse bo tla bo itshupa yanong ka go ruruga ga marama le go ruruga ga dithaa. Motho o ka lemogwa ka go ruruga ga dithaa fa a na le bolwetse jwa makidiane. Makidiane a tshelanwa jang? Bolwetse jwa makidiane jaaka re itse ke bolwetse bo e leng gore bo ka tshelwana through ka mathe. Motho kana molwetse yo o nang le bolwetse jwa makidiane ha a gothola kgotsa a bua kgotsa a ka tšhentšhana kana a amogana dijana tse di jelang tse di tshwanang bo dikopi, mabotolo a metsi, a kere di a go amana le mathe a gagwe. So ha go neela motho o mongwe yo senang bolwetse ke gone jaaka bolwetse bo a go tsena mo mothong yo mongwe. Bolwetse jwa makidiane bo tshelwana fa motho a amana le mathe kgotsa matute a motho yo o nang le mogare wa bolwetse jo fa a gothola kana a ethimola, kana kamano epe fela e tshwanang le go adimana dijana tse di nang le mathe a molwetse. Ke bomang ba mo diphatseng tsa bolwetse jo? Makidiane ke bolwetse yo le gore bo tsena mongwe le mongwe. Ha ke re mongwe le mongwe yana ke raya jana. Mme thata bo tshabelela mo baneng ba sekale bo under 5 le bana ba tsena sekolo bogolo ja ba primary. Le bagolo hela jalo hela mme ke hale mo bagolo. Bana ba under 5 rayana under 5 kana la itsore ke bana ba banyenyane ba ile gore masole a bone ya mmele ga bana masole a mmele ba setse ile gone ha ba ntse re ba otana re ba neela dijo tsa di na le dikutana. Masole a mmele a tsena ka ene tsela ntse jalo mo go bone. Bolwetse ha bota ha bo kgone go gore ba bolwantshe ka bonako. Bolwetse bongwe le bongwe ba wa tshabelela ka gore ka ene nthe ya gore ga bana one masole a mmele a lekanetseng a ka mogolo. Ko dikolong kana rena ko dikolong bana ba dikolo ba bantsi mo dikolong ba nna mo ditlase ba le bantsi. So ha ile gore go na le ngwana ile gore o ka tswa ana le makidiane mme di ka itse ka di sa tswa go balula gona ha di ka itse di sa itshupi, o gona gore bolwetse jo ba name mo tlase yo theo go ithele bo go bonala gore nya bana ba tshwantsho ba na le ba tsamaya ke bolwetse ja makidiane ka gone go ruruga tsone dikgele swa di ruruga. Bana ba sa je sente ha ngwana a lwela borotho a re ga ke bate borotho. Ka gore jone ha motho a lwala o utlo ka tsone dikgele swa tse di bothoko gore dikgele swa me di bothoko e ka tswa ile makidiane. Le fa bolwetse jwa makidiane bo tshabelela bana, mongwe le mongwe o mo diphatseng tsa go tsenwa ke bolwetse jo. Bolwetse jo bo kgona go baka ditamorago dife mo botsogong jwa motho? Bolwetse jwa makidiane bo na le ditamorago. Ditamorago tse e ka nna go ruruga ga mai mo mothong wa rre bo re bitsang orchitis, kana go ruruga ga mai mo mothong wa mme mo e leng gore re ka re mme wa ba rurugile ovary, kana go ruruga ga mabele emma. Bolwetse jo gape bo ka baka gone go ruruga ga boboko, go ruruga ga dinama se e leng gore di akaretsa boboko le monyetsane. O kgona go hela o latlhegelwa ke kutlo mo baneng. Gantsi thata go diragala gore ba latlhegelwe ke kutlo. Go ruruga ga boboko le go latlhegelwa ke kutlo ke dingwe tsa ditamorago tse di ka bakwang ke bolwetse jwa makidiane. Ta re buisanye le bangwe ba ba neng ba na le bolwetse jwa makidiane. Ruto maitemogelo a bone ka bolwetse jo. Ke bidiwa o ntshabetse mo letlhakeng ka mmona ke tswa mo kgoteo mo lehele
ne a re kile ka 83 ke bala standard 2 ke be ke re tota na kare ke ta go itse gore ke tsenwe ke Makidiane ke bona ke a go nna ke le bodutu ke sa kgone go ja gore go sena le ha ile sepe se ke se eletsang ke sena keletso ya dijo go tlhelele ke nna ke robetse mo tlelaseng ke ha ke budiwa gore go eng bo ke ra teacher ke re ga ke itse gore ke rile mme ke utwa dikodu tsa me di le bothoko ke sitwa bo ya heletsa a ncheka dikodu mme o hitetse le gore mo saeding yone ya lebogo la molema ke rurugile a ba mpusetsa kwa lapeng ke hitile ka bua kwa lapeng ga ke tsena kwa lapeng ke bo ke bua gore nya go tile ke bue mme ano ke bone ke nna yana le yana bo gote mme re kopa gore wo go robala hale gore go mo go shokiresho ya gore go ka toga ga tsana ba bangwe ebe ke a go robala mo ntwe ya Setswana ke le 1 go sena le haele sepe se ke se jang bagolo gore re ba santse ba ntebeletse go batla go itse gore go eng mo bošweng naka le moga bolwetsi bo mo ngwane tota nne le lantla mo gone mo letlhake mo lapeng mme seng kwa gamme ke nna kwa game mme ke tswa go lemoga ngwana gore o na le bolwetsi bo ka go mmona a gana dijo mme ena a na le letlhatso ke bo ke ipotsa gore ke eng mme re nna gatla mo go nna gore ke molekole gore e ka tswa e leng mme ga ke a go mo lebella nna ke mo athamisa ke batla go itse gore a ke dintho tsa moganong kana ke eng ke heletse ke mo lebaka mme ke itlhetse side e le yone e rurugile o itse gore na tswa rush go supa gore o mogote ha gongwe a nna e kare ke ngwana o wa fufula wa bana emma di ka etsa tebe di hella di nthuta gore ke Makidiane ke bo ke hella ke motsisa ko ngakeng nna bolwetse jo ke bo hitetse mo magolong a me ha ke ntse ke ta ke gola mme gone ne ke utwa go twe buela pitsaneng ga gona mogolo mongwe o kile ka ta ka bona a dira ka gore ne le la ntlha Botswana ke maloba ka di 14 gore ke mo lemogile ka di 15 phakela a nthare go bothoko ditsebe di bothoko ila ke mo ela thoko ba rurugile side engwe ka ha lefting ka righting a sa ruruga mo go heteletseng mme ke ne ke hala ke motabosisa go bongakeng mme ba go mothusa Makidiane fela jaaka malwetse a mangwe a bakwang ke megare a tsweletse ka go ama setšhaba ka dipalo tse di kwa godimo ta re tswedise puisanyo ya rona le ba ba neng ba tsenwe ke bolwetse jo go ithuta ka leeto la bone mo bolwetseng jo le gore ba botsogo ba ba file dithuso dife ngwana o thusitswe ka tota ga ya kentiwa o thusitswe hela ka bo dipilisi tse di momoniwang tse di swetwa bo jararanyana ebe go phwa ka rena ene nna rurugile side e one hela ka hane go sa ruruga thata nna mo go nna ke le motsadi wa ngwana go dule mo go nna gore ke iphe botlhale ba gore ka re so se ke itse gore ke bolwetsi bo bontseng yang ke heletse ke nna le ena hela kwa game ke sa batla kopana le ope ka bakela gore ne ke itse gore bolwetsi bo ke bo botshelwana motlhofo ba nthusitse ba nnetse melemo ya gagwe ba bantha bara o mo gaphe mo go ba bangwe go ithelang a fola ska hapana dijo bo go nwa metsi ka dikopi a ne le kopi ya gagwe le leswana la gagwe mme o di thatswe ha sna na di dirisa o di be di le phepa a gona le tse di ka dirwang go thibela bolwetsi jwa Makidiane bolwetse ba Makidiane re ka iphemela mo go bone yo e leng gore wa amegile ta ke re ile ngwana wa sekolo o ka ikgapha malatsi a le 5 mo go bao ba ba sa amegang mme anong kana bana ba sekolo ke batho le go adimana bo dipena go ja dipena mo e leng gore re tebe re hella ile gore mathe a khoma dipena tseo a khoma mabotele gongwe re tebe re sielana metsi le mepako e re tsileng ka yone yaanong ha o tswa re khaphe ngwana sekolo ke gone gore ba ska ba hella ba amogane mabotele ao
a amegileng ao go itsa gore ba ba setseng ba sa amega ba se ka ba amega. Bagolo ha e le gore o setse wa amegile tota ka tswetswe o tshwanetse go ikgapha mo mahelong a e leng gore re kokwanela teng, mahelo a nang le batho ba bantsintsi. Yaanong ikgaphe mo mahelong a ntseng yalo a e leng gore o ka rakana le ba bangwe. Makidiane mma motho e leng gore o setse a amegile o ka ikgapha mo go jeng dijo tsa tse e leng gore ke lesika le e leng gore le botsarara, e ka nna madila, e ka nna bogobe jwa ting, e ka nna dinamune. Jaanong ha e le gore o tshwere ke makidiane o rotloetswa go ja dijo tse e leng gore di mothogo go ka jega, dijo tse e leng gore di bitsa dijo tse di soft. Se sengwe se o ka se dirang ke go nwa metsi a mantsi, o tsentse le dijuice tsa gago, o bo ikgapha go nna ha mogoteng o heteletseng. Go na le tse di ka dirwang go fema go anama ga makidiane. Se se botlhokwa-tlhokwa ke gore molwetsi o ka ikgapha mo go ba bangwe ga mmogo le go sa je dijo kana maungo ape a botsarara fa a lemoga dikai tsa bolwetsi jo. Ba ba setseng ba tsenwe ke bolwetsi jo ba ka bona kalafi efe go alafa bolwetsi jwa makidiane. Jaaka re setse re buile gore makidiane ke bolwetsi bo e leng gore bo bakwa ke virus, tota hela bone ga gona melemo ye re ka reng e lebagane le makidiane. So melemo e tshwana bo antibiotics ga di berekele makidiane. Se re se dirang ra alaga makidiane ka go neela melemo e hokotsa mogote mo mmeleng, bo paracetamol, e be re rotloetsa gore o ikgaphe mo reng isolation, e be re rotloetsa gore o nwe metsi a mantsi, o avoide a kgotsa o leke ka bojotlhe gore o se ka ja dijo dipe tse e leng gore di botsarara, ka gore botsarara bo ba go ama tsone dikgeleswa tsa mathe be o le gore go oketsa borurugo. Mo dipateleng tsa rona kana mo dikokelwaneng tsa rona tsa goromente re nela mokento wa bana, re nela bana ba ba kwa tlase ga dingwaga tse di botlhano mokento o bidiwa measles rubella, o e leng gore one o ka thusa gore o thibele gore motho o ka tsenwa kana ngwana o ka tsenwa ke one mogare wa makidiane. Mme hela ha re setse re tswa ra go dipateleng tse di konte mo reng di private sector ba na le one vaccine ya mumps virus. Malwetsi a bakwang ke megare ya virus jaaka makidiane ga ana kalafi, mme go na le tse di ka dirwang go fokotsa manokonoko a ditamorago tsa bolwetsi jaaka mekento go thusa seemo. Re le setšhaba kana batlhokomedi ba bana, ke dife tse re ka di dirang go thibela le go tlhokomela ba ba amilweng ke bolwetsi jwa makidiane? Ko gore nna mo Setswaneng hela makidiane no o re ga go tshwere o rurugile yalo o tsa pitsana, o tsa mabele wa itse wa tshela mo pitsaneng, ha o sena go a tshela mpisheng wa huhurisa wa birisa, o bo o ikurumetsa ka o bo wa ramela, ha wa ramela borusha jo bo a go tshumega ko ye makidiane ya la ha e jwalo. O tsenya le hatya mpishele, o se le hatya mabele wa tshela mpisheng, ha o la tshela wa birisa go bo wa ramela, ha o la ramela o kgona go aja a ngwe kgona go hutega bolwetsi jo bo a jwa kanto o netane wa hutega gore khine ya megare ya o sekwa ba tshwae botse ja mogo ko ye hiri a he jwalo. Ka gore Setswana bogologolo ngwa gore re togetse gompie ko ke gore ba to ko tleliniking ba ta go sirelediwa makidiane ba ska ba a kere ga ba jala ba bangwe ba kenta. Jaanong ga a tshwere ngwana mo tise ko tleliniking, ga o mo tisitse o tswa go tsaya itshireletso sente kala hi sente ga go kenta ba bangwe, gape ga o sena go motisa wa go mo hapha le nosi kanto ga o sena go dira yalo o motsa o ta go testa bale gore nne ga ba amiwa ke bolwetsi bo. Karaba tshwara ba itshireletse gore ha tshwere motho a ba a iphape mo go bangwe a da ska tsena ba. Lephata la botsogo le tshwaragane le namane e tona ya go thomisa gore setšhaba se bona ditirelo le ditlamelo tsotlhe tsa botsogo go fithelela botsogo jo bo siameng.
ke afe mananeo a lephata le nang le one go thusa mo bolwetseng jwa makidiane? mananeo a re nana mo lephathelong la botsogole re bereka le re le ba boitekanelo re thata re ruta batho ka mananeo otlhe a e le gore ba tla thibela kana tota rona tiro ya rona ke gone go thibela malwetse a tana re ruta batho gore ba thibele pele ga ba bona kalahi jaanong ka go ntse ka teng bolwetse jo ja makidiane jo re tabe re ruta batho a ka ba tsile skaleng jaana tabe re ba ruta gore kana bolwetse ja makidiane bo setse bona mo motse wa rona ra bo lemoga ra bo bona mo baneng ba rona ba le bakalamba le bana ba dikolo jaanong se tla se dira ke gore dira gore le nne le tise bana dikokelo ba nne ba te go thathubiwa le gone go malapeng yana re rotloetsa thata gone gore ba phepagatse ga bana ba nnang teng ga e le gore ke ngwana o a nywang ka time go dire gore a changelwe a nywe ka kopi ka gore kopi ene ga se gantsi e tsena mogare lebote le lone le thata bogolo jang tota ga o sena itsholelo ka gore lone le bata molora tsatsi le letsatsi mme kopi ene go botlhoko gore o e dirise o le mme o nosa ngwana mashika kopi o e thatswa o bo e bahale o sa e suthi o sa re o e bahale e tshologa metsi ke gone o bo e dirisa o e neela ngwana jaanong ba go dikolong bao re rotloetsa hela gore ha re ile go dikolong re rotloetsa bone matitšhara re ba rotloetsa gore ba dire mo go teng gantsi re bitse re sogana hand washing go dikolong mme gantsi ba dire dizinki aka bolwetse jo bo tshwana hela le bo tshelwana hela ka bolwetse ya COVID ga re go nne le dizinki go gone kwa tse di thapelang bana ba thape diata bana ba nne le gone go monitora gore a mme gone ba thapa diata ka go tshwanetse ka teng go thapa diata ka go tshwanetse ka teng ra gona le molora gone ga zinki eo e le gore bana ba thapela teng dizinki di tshwanetse go nna dintsi gone go sekolong ka gore bana ba bantsi e le gone gore bana ka tota ga ngwana a tsene ke jone bolwetse jo a tsena sekole re na le gore re bolele batsadi ke ra gore batsadi re ba ruta gore ga ngwana la a tsene ke jone bolwetse jo ha o utlwa ba bongaka ba gore a re ngwana a se ka sekolong o dumelana le bone ka gore bolwetse jo bo a tshelwana o le motsadi o tshwanetse go itse gore bolwetse jo bo a tshelwana bo tshwana hela le malwetse a mangwe a tshelwana like COVID ka gore ke yone e le gore bolwetse ya teng ga ra bo lebala bo hahela hata tsa rona bo go ntse re tswa mo go jone helana mme le gale ka nako ya gompieno ke tsela gore le gone bo teng ga wa hela ke tsone dio tse le gore di bolela batsadi tsone tseng bana ba manda 5 gape go ntse go tsalo re rotloetsa batsadi gore ba tise bana ko tleliniking bana ba te go kentwa mekento ya bone yotlhe ka gore go na le mokento o mongwe wa measles rubella ngwana o tsa a le kgweditse di bohera bongwe go ya go kgweding tse di 12 ho ya no tabatsa mo go bidiwa go te ke booster le gone gore ha re ntse re rutana re ka tswa ruta mo tleliniki re ka tswa ruta go mo motseng kana ga kae go khoteng gore re tsamaya ka di pamphlets leaflets di pampiri tse le gore di tla dira gore batho ba ile gore ba kera gore ba bale ba kgone ba tlhaloganye go heta mo re go buang ka gore motho wa go khona gore ha o bua a ba sa go utlwe e be ta re ha bala a be le gona tlhaloganya kera gore go tsende tse le gore ruta ka tsone mo motseng ruta ka tsone aka gompieno go na le kera gore re le mo tleliniki e tona e tshwana le thake yana e le gore go na le bo OPD go ithele le gore batho ba tala te ba le bantsi phakela go no go ithele le gore go batlega gore tse letsatsi re be re ga samolaetsa wa go nna yana teng o no bogolo ja o no bolotse yone ja makidiane jo le gore bo diphasa thata mo matshelo a rona a le mo baneng ba rona lephata la botsogo le tsweletse ka go netefatsa gore le dira maiteko otlhe a go thomamisa maitlamo a go fitlhelela tšhaba e tsogileng sentle ebile e itekanetse re le setšhaba le rona re tshwere boikarabelo jotlhe jwa go netefatsa gore botsogo jwa rona ke boikarabelo jwa rona batswana betso a re tšhentšhe megopolo le maitsholo go fitlhelela botsogo jo bo itekanetseng